Jawab apa kadang kali
Irayut Irayut Mariaman Irayut suka marucuy Panjang bu terlihat ya itulah pedundangnya Irayut kemari kata bayi ya maha lagi gilo gitu ya Bercandu layang-layang putih nanti taraju kau itu warna nasib si badan diri bagaimana layang-layang uginya di taraju apabila wibo di bumi tolong dipergunakan ekor ya Pak cuma ekor lagi kadang-kadang goyang ah oh ekor kuliah bentar ya Pak sama ibu digoyang bu Bercandu layang-layang putih nana di taraju apa itu nah buat mana di badan diri bercandu layang-layang di tabang majuju antah padilo kita kadibo yang penting ibu senang saya rela jadi orang gila yo 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 bercandu layang-layang putih nana di taraju apa itu mana tersipsi badan diri bercandu layang-layang putih no mangga cucu antah padilo pasang taraju oh mana nasib si badan diri nasib si badan diri apa iyo untuk mana dia di mari cinta kama di hati kama di hati di hati kama di hati kama di hati kama kama di hati bola tegodet bola tegodet bola tegodet bola tegodet stop stop sebentar stop 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 kamail bako takwi pocong batu kunti seganteng kuna orang Jirayut kumah iko Jirayut Pariaman punyo yang suku mengerucui Jirayut jartanya ancak ganteng gapuak ko yang kuwi maila do bang tanyo cek mai bola tu dulu kamai sonta apa namanya itu